Yes, indeed, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. Good morning, Accra. Good morning, Ghana. And I'll pay a Chiamwa Kwaba. Eddie Abadio, 106.9 FM. Jumedia today say, Anidaso Wɔhɔ Obia, and Nedjada no pay. Wapomu to say, Yamwa Kwaba, Eddie Abajumedia so. Every Sabbath, I cop him son or Tribe Bono. The Busia, yet Nassid, the Ecos war my Ghana. The real self and Enino. And the Adon Semno, Yadi Brew. And then I got 20 miles with that to do Krum, Fimpimbi, no, and yet you know. Well, today being the 19th day of the month of May 2025. Of course, the breakfast show is on. Now we're streaming live on Facebook. It's the Facebook page in the SWA. DLFM 106.9. Jumedi ne da ho. Also bet me the comment at honum. For WhatsApp message no fabra. Na fi yenjibre and king fama. And then adwada. Man is a fresh start to turn our goals into accomplishment. It's an pay yamu akwaba. WhatsApp messages no. What if 059340 6565 059340 6565. And then the WhatsApp line now. Also, what the WhatsApp messages never for Hona for Yajibre. I can kind in Ediamao. And I pay my mini one din komo kakra. And koma mini wood, you know. Mesro, so betty in yepa. Na fi, what to one among. I need no pebia. You wa kwenya. Sene anopai and koma me no wobono. Matuni din say every morning you have two choices. Every morning you have two choices. It's either you continue to sleep with your dreams or you wake up to chase your dreams. Adekya no pebia. You wa choice me enu. Say you die so no, you better so. And I see a best sorry waka. Na fe ye chase your dreams. Do you wake up and sleep on your dreams? And I say you wake up to chase your dreams. And I'm able to pay. So every morning we have two choices. It's either we continue to sleep with our dreams or we wake up to chase our dreams. And what do you hang away? What's sorry no pa? What I swan was swan or what that's so? And as I was sorry waka. Said that I swan me one, me dreams, me goals, me vision, me one, me person me chasey. Do you chase your dreams or you sleep on your dreams? Men that would die so da. So would that die so swap. Into me be moon fam mouth. Pay, Mesero, so wake up and chase your dreams. Good morning. You're from a Hitman, no better from a Brakwabna. Memoaje. Makume dia Rusie, Aradia Buamio. Aboni for Tedria Mwabuwa Mamini Suoni Nada DLFM 106.9. Only be a mobile. So be free, but then why a papa and be won't say, Yamit. DLFM 106.9. Mami to me ready union nani to me bro to me naso upon kosi tifu ni nara this wa kan we bro. What ne was sawa doyemo wakuaji wo mai ebiase nyina beti ehunu
morning. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Four minutes after 6 a.m. here. Still the breakfast show is on, and I don't pay. Yeah, then you can say. I was your brother send me a telephone you too. I have a wolf friend. I would have said that back. Now my wolf friend is 059340 6565 059340 6565. Mama Tampa, why you here? I don't pay that was said 0534 050 199. Yeah, for calls in the Kakra. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me about you for saying. Yeah, from me Ben. Me ka set fit ma come to 5. Ben ana pay yen nyankopon say. Ana pay Delimakasi sama tuang jaga sama kualita. Amen. Amen. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Hello, good morning. Dakobna. Me ba je for say. Akosi ni o kaswa. Akosi na pay yen nyankopon say. Yesu ase enenso so. Nyankopon ni ade nyina no. Wasanso ama yen kofoforo. Wasanso ama yakonya foforo. Na konya wode ama yen. Wasima yen fa bibia nka wo sase danko a. No crepa. Edi so wase yen so. Wakro ye kra mu. Nka yen so ye ne hwan. Papa we nka yen se bi wona no ka so obeku yen ne. Obetumi eku yen. Na se ye te ase a. Na ye papa ye bintia. Na emom odo yen ene na hu mobro aso ye so. Enu ntia no pe mi si akọ mi danyame ase. Ema o man Ghana mi danyame ase. Ema me kra mi danyame ase. Se anopempo de koda ye wenkumi e wo me na ye so. Na wa mama sore. Me kasa owura Yesu enu nyam nka wudin. Mi hira wudin kese. Eti say ya wu na wa mama te ase. Anopem enu nyam nka ye nyankopon a obewu waseni ane so de maye. E wo Yesu din mu nti. Amen. Amen. Good morning. DJ. Yes, sir. Good morning. Me pa che for saying. Acho FM Sakode. Sakode na pay yen nyankopon say. DJ. Me danyame ase kama me sofo panin. The friend of Right Reverend Jeron Ahiagbede Richard. This week Thursday any birthday. Me danyame ase emana brabo. Me danyame ase say ordinato ya safuti say undi enkan. Danyame ase mana brabo ankopon mani ndi nimfie amen. Sanso na me da nyame ase ma wa brabo. Amen. Danyame ase emama bushen amen. Amen. Me da say. 059340 6565 0534 050199. I'll pay you then. Good morning. Good morning. Me pa che for say. Me pa cho miracle ani. Miracle na pay you then Yankopon say. No pay me the radio say. Was sama di pe bia chi na e mande wasadi ase na ochi foforo. E da na say ene ne bambo pa. Amen. Amen. Miracle. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa che for say. Afia kono do me ka chafa sare bo. Afia na pay you then Yankopon say. Hitman Yankopon say na won ade ni bi mo. No crepa. Ama ne bambo aso ye so. Ye ni ebusun yanti atinkan bona. Yanti aje bia. Oxygen ye hu me for this Hitman. It's all top prepaid credit you see anaka. No crepa.
Oxygen, cording from an or Tama, and can any people cry and can count cry. Now, so when you know, don't be dear, the Cassia Danas. Yamana, Yamana, equal. Amen. If ya. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa for say. As a family, my friend, I think we're going to go to You man pay and then yanko pass. And I with the Yamia to say, or my Pabiachi, and now me looking for, and a DLFM looking for, amen. Amen. 0593406565 0534050199 and I pay you then yanko pass. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me pa for say. Pacha me pa me who your pan elsewhere. Yamiadumo. Pacha antivaideni. Abra kwanyako. Ma vaida na pay then yanko pass. Yo, anopede yeda yamiasi. Say kwada say ufo. Sorry, we adikuta yenkomo a. Eni ebusuan nyina da setiasi. Yantiasi nkaboni bia, dia ebusuan nyina da setiasi a. Na yase asidanka ewade. Amen. Amen. Good morning. Good morning, brother. Good morning. Good morning. Me pa for say. Na me ado me FM Joyce. Joyce ka se free him for. Ka se Asiama Christian Village. Joyce ana pay na Nyankopon ase. Me de radio ase de. Kasi na maya maya. E ko da ho hwe yen so. Ade tinye wasan na ne. Tata se. E de ma me ne me ma ne me na na. E de dear abusian for na wo Yesu di. Amen. Amen. What ne was sawa doyemo. Wakwa jiwo mai. Bebesi na beti ehunu se. Wasida no da sufuwa yako. And you also said that baby. And na Juada no pay with the man Nyankopon. Hello, good morning. Good morning. Me ba che for say. Hey, come come to Mrs. Minta. Hello dear. Ana pay na Nyankopon say. Ana pay da yami ase. Ana pay ase hu han no. Ana ba mbo ne nhwa pepa ne selection asa atro ya subi. Ni me busia, ni ko ne memba. Ana pay memba ne mo mbeko school ko, mo ko adwuma nso ko. Be radio ase. Asa no so ma ne ba mbo nko so ya so ya so. Na ye de na ye dia ase da be ma no. Ye dia ase da be ma no. Onu kuto no ye nia, ye hu wo ya bra bomu. Eni pe bi ensimi nye. Nti ye dia ase da ma no na DLFM so. Masem ina ne se nyame nsura mo. Because ni Obia station bi eni ho a no so ye sa de amu ye. Se rade nko so mbo mo ho ban. Anji mo fi matanfo so me station ni du echire. Bebi e be wure bi ayente monka. Oh Yesu bi. Amen. 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 0593406565 0534050199. Hello, good morning. Too bad. Hello, good morning. Yeah, good morning. Me pa che for say. Oh, me patch me din di tornado me kasa free agona so duro. Tornado na pay na Nyankopon ase. Oh, ana pay ye da Erade ase. Onyame ahu ye mobo ne de say ne de nso ye ntena se ye woni die mu tie da na se bebre. Die nyame nhira mu bebre se de ye nua ba na ka nyame nhira mu. Nyame nhira mu pa. Amen. Tornado ye chia agona so duro fo nyina. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa che for say. Action bada. Kwa kujiji program kase se di kusti. Dexon ana pay na Nyankopon ase. Ana pensu ya doba de Nyankopon ba se yadom ase se ene mandi ye nkwaka asas fun kwan de ya tene yansa peja yim boyi mu ase Erade ye da wasiu da na se newi ase man o manga na man penen na bo afunu nyina tana ma die son ko salba abi Lumba nu ne my fa Hitman ani se ba ko bisa me bi mu nyina mo kan. Amen. Amen. Me da se Dexon. Good morning. Asante Zongo. Oh, brother. DJ Hitman. Ya no dynamic mi mo ni ye. Kina me kemi ni mi ya no. No so me nya bori wa. Dabi unya bone kra. Na pay na Nyankopon ase. Me da di kan me da wo so ase. Se unkran hye mo ya wo de ba no. E ma mi so agre tikre pa wa ya de. Safu yo anka ho bre na bre no nyina na. Amen. Na ko ye da fufuro yi a. Na wo twufufuro ya simu. Asa di zogo me ne me yire me ma. Me nananom. Ye ka se. Asafu ewu a. Ya da wasi na
Maybe no one dance kakra e wo nyumpium. Senia de bia me ye no the pachaw ani diem. You show nyame sumuno. Ansa na wo. Ebi ase japadi anyina ra wo be dani eja. O da sabiye. You show nyame sumuno. Ansa na wo. Ebi ase nyama anyina ra be kamago. Minia. Kamika wati. Yo. Amen. Amen. Asante Zongo me da say. Now we're streaming live on Facebook. We'll quit Facebook page as well. Also fire comments for Bra. DLFM 106.9. WhatsApp line up. 0593406565. Hello, good morning. Good morning, Daddy. Me pat your frosty. At FM at comfort. It's every big farm. Anti comfort and pay and then Yakupa say. You, that is not most of my way, dear. Yamia dom yes, your way pa. I no pay me the radiasi. The radia dicasidia mamia. Me can't some madana say. Oh, me mat quine. And now the new bass would be move fine. Did I say? Me dana say, I no pay me that is say. I want not don't be brave, I was have done yay. And yo, yen on beside she, but the union I chay, me dana say. Oh, I do my, I do yay. I want to yes, Christo, me dana say, I want most of monk. I said, Dan Kennedy, I want yes, amen. Amen. I met him what the woman I cry on you, sir. Israel Kumpuni. Hello, good morning. Morning, DJ Hitman. Yes, sir. Me pat your frosty. Yeah, from me piano, me kasa fit my new town. Piano no pay and then Yakupa say. I thank God for my life this morning. God is with me this morning. Amen. Amen. If I call some me and for you when you're sorry so 0593406565 0534050199. About Power Union. Hello, good morning. Good morning. Good morning. About your friend. You walk as a free for. Me patch my mean to you. Quick one. Media Johnson, Satellite Johnson, Pretty, Amasaman, Pukwati. That is the one. Most of the big country contractor, one more plan to say, one, but you're my block now, everything that's in that money. One moment, not in that point, and for other regime, because that is the one Monday for Puka Duma, yeah, it's your punishment, yeah, is the that double lane a choku if you want to see in some super one way, and to take the Macano, 8 me, and finish Moma contract and ask you now, remember, I made you quantity to depend and for not to find the dear says, what was so funny to can't me then? It's just that I found it, and from not including to me, it's the one start with me and Madame. You, Mate, and I know some penny for at the Okana and pay into a very nothing what to whom and about. Mami to me ready
nani to me bro to me naso. Aponko si tifu ni nara. Yesu akawa bro. What's there was our diamond? Wakuaji woman. If you're singing now, better you want to say. Was it an order for your call? What was in your baby ready? Yes, soon we're home, be white. You want soon, no crying. Yeah, if I find out, caller, hello, good morning. Sir. Me about your first saying. Gideon, very much Asante. Gideon, not paying my mean to you. You. One no cry or to you in crash a sepa. Was sending a com dinner. A full ma. We ate today or die in Uncle Pong. At the drop. Nimba. And I think any doing that. Can I hang a PSO? You didn't go to get an access then. So when and I'm to be able to say I won't be and see be a quan. Oh my hoarding. It will be uncle. And Sunday doing the fears from the moon. Hitman, Amen. Amen. Good morning. Hello. Well, Debbie went to me, engine. So we say good morning, Hitman. I thank God for my life and Nyankopon ensure will be today is my birthday and you're from Augustina Coffee. Tell my community 11 and I pay Augustina happy birthday and confirm out. We say Hitman if you mafia me the free tema community 10 and I thank God for my life. Yesterday was my son's birthday, Joel. Okay, so Joel, happy belated birthday and confirm out. Belinda Glipo and I pay what the aba. I say good morning, Hitman. I thank Almighty God for everything in my life. Amen and amen. We also say Hitman and I pay me then Yankopon say when I dum. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa Jeffrey say. The friend did the Mr. Safi Michelle Camp. And I pay and then Yankopon say. My parent, Danyamia, said, "Wa bomb me home by. I'm at the pastor chin. I said, "Dan can or yes with him." Amen. Amen. Yeah, that's it. Also, what to me afraid. Good morning. What too bad. Want to be engineer. So we do a very final caller. You better final caller. Not fair. No pay. I said that. You didn't mean Yankopon. No. You did see. The final caller. Now, you see. Good morning. Hello. Good morning, listener. Pastor Frosty. Pastor Family, I'm a for say, I'm a customer from Insunan. You, I'm a pay and then Yankopon say. I'm not pay his my then Yamias degree, the brain and Yamia Yamay. And then so, I can't yakan installation. Why my young women high for Fena, dear can assassin, Dania, ye and Canadian. The dear dead Yamias, MDF, a Jumaku fooling in Yamia and Sabu in high home by your papa. Yamia, I can't harm my neck, what's your second mother, would you move your dear Murphy Sania? Yeah, can assassin, Dania, ye and Canadian. Amen. Amen. Mzigi BC and Fawi. Good morning. Good morning. Pastor Frosty. I'm Sandra, Efitema. You, and I pay and then Yankopon say. Then Yankopon say, I'm going to do so. Within that, I may have done a say. Of course, Amen. Amen. Yeah, that's a pastor also. What to me, Frabuzia? Me to me for call no. Aha, and ne acidano. You did see. You can say Yankopon. You do say, baby, and why am I? DLFM 106.9. DLFM 106.9. Mama fimu, minyamie ya sita ya mutia. Befre na waya mama fimu, dajo nyamie ya sita kautita. Befre na waya mama fimu. Befre na waya mama fimu, dajo nyamie ya sita kautita. Befre na waya mama fimu. Befre na waya mama fimu, dajo nyamie ya sita kautita. Befre na waya mama fimu.
34 minutes after 6 a.m. here. I don't phobia no would do on birthday. Your mama, happy birthday. Happy birthday, come out. Maybe suffer your birthday. Happy birthday, come out, Richard and Pabe. I know better than Uncle Punch up, Papa Richard. But okay, happy birthday, come from out. Tommy Edu. Kingsley Buadi and your birthday, happy birthday, come from out. Happy birthday, come out, Yaunto. Or he be a pre. It's your birthday today, Yaunto. You want to say? Well, maybe I would do better than that. Uncle Punch up. When you can see a pa. One more who buy. Maybe that's what to me and no monsieur. One monsieur, I come for Lumba and supernatural mineral water from Lumba and super natural mineral water. Abujusio, come up. Experience every fall. So just get a grip, man. San Cabin. Lumba and supernatural mineral water. From 24 after was to supply. And as I was to supply will be. Also bet to me at Toby. From 24 was 0555 2747 57 0555 2747 57. Lumba and supernatural mineral water. Are pure in every fall. Just get a grip. That's not to come on the show. Major stories making headlines. And Reswani Bubuye. And most of the places are flooded. I'll pay a bit of hunkoba. I'm not sure about your 4 bets. I said, I'll pay a dinkoba. Seven minutes after 6 a.m. here. 13 more minutes to hit up all the hour 7 a.m. And the man is in the building. What's up? Sabibi. Good morning. Yeah, good morning. Now then, I'm feel sad. I feel brutal. And who's your body? Enyamia. And your one where? I know one of my tears are maybe saying no to do that. There back one. The phone post ya one way free more. No credit. And best time come and say, I'm a Jimmy Humber BB and Angel, but Yamiadum. You are back. And you are strong. Yamiadum, yeah. So when you quite be unknown near the now dear boys in so can you say so here we are chanting in appropriate. No dear I don't want Nipanyo some be Nipanye say wolf you can come out boys do of your hand no say some be no yeah you be no yare say we are na was to me here na appropriate kakra what I was saying say it's normal normal dear normal pa the mechanic say the opposite be ma won I am so I any say do unto others what you want others to do to you. Yamfa na se manya me bra kobra ni nyira mo no ye ka se anya me humobro ana basa no o chema no so a aka edum pempen so ana enipa ho den de e be pere
ɛbɛpɛ deɛ ɔpɛ sɛ wɔyɛ nyinaa nanso sɛ twede mpɔ Nyankopɔn amemu a ɛyɛ nyansa ne yɛtumi no ɛmfa yɛ nkɔduru hɔ because kyerɛ sɛ mo de ka ɔkenkan mebusɛm hɔ ma no a ɔka sɛ nipa susu dwen ho sɛ sie na mpɛ sɛ meyɛ nanso ɔne Nyankopɔn agyina tuo no ɛna ɛbɛgyina ɛnti anɔpa yi sɛ ɛda so te ase sɛ asɛm a wokan twerɛ no kora nso aka ɛwɔ Hebrews 3:4 wɔse ɛdan biara no nipa ɛna ɛsie but deɛ ɔsi adeɛ nyinaa no ɛne asafo Awurade for every house is built by man, but he that builds all things is God. So Nyankopɔn si dan na wɔdansifo no wɔyɛ kwa. That is 127 so ka Psalm 127 so ka the same asɛm kro ya. Na me ansi dan na ya na esiri ho pɛ yɛ kwa. De bɛyɛ de ba ho de betimi ayɛ nanso no. Ɛbɛn konkosi aga. Nti ne gyina bɔndɔ yɛmfa na asɛm ya Nyankopɔn. Ɛwɔ hwasɔpa ne hubambɔ a ɔde ahwɛ yɛn so sɛ nnɛ yɛnom bi nso yɛka ateasefoɔ ho a ɔhaw ahodoɔ ɛbɛtoto yɛn ne nyadoɔ ahodoɔ ne nkwanhyia ahodoɔ nyina akyire no sɛ wakɔ so ahwɛ yɛn so no ade pa kɛse akyɛ yɛn ɛne ɛde naseɛ ma ne din sɛ yɛn nso binom saa wahu yɛ mmɔbɔ. Right. It's good to see you this morning. Mehu anɔpɛ na m'ani agye paa. Mesan so mfa nkyea kɛseɛ nkɔma yɛn listeners no mafe wɔ mo paa. Ɔmo nso afew paa. Yɛabi nhyira wɔ ɛyɛ na metie ɔmo frɛ ebi mu nyanya na nko mbe frɛ personal but quite unfortunately omo ni me contact enti na omo ntimi am friend so na me hu se de bia da na omo we hye me pa enti nya me hira wo no droba no ne no masifo nya me hira omo nyina na DJ Ghana man de test me ni and sisi am no kase ekura na pe obi se bi se mapom se me ba adwuma ne ade ana so sini nya me hira no ene 49 na ene adofo no ma omo tumi frɛ me if you had nya me hira obi a Mama yehu say yenim bi nso so modwene ye ho nyame nhyira mo ene de bia da se mo frɛ Silver Lady mama Lumba obolo nankasa komo oni midie ni ade nyame nhyira mo nyina na owo ekura na ebusuafo no nyina DJ Marlon ye kase bobodin ye be ya semfo listen no wapa nti nyame nhyira mo nyina including yourself DJ Hitman na Ezigibienum so me na me de course tata wani anopa wia na mentimi kura mfa call no but I was about to crash phone no enye easy na honam na ayemre na so bra ko bra nyina na yefa na asema ya nkopon sikapa na abusuako no nyina Belinda no abusuan nyina nyame nhyira mo nyina fia sugar ne adwumako ni nyina fiba mia ma fiba ne kofi obia no panyame nhyira obia se mo mpa ebo ne ma agya nkakra ye nyina babo se do ye papa te se nanum sum agufin bi de nanso se ye bɔ modern na edum pempen so ne ye koya ni ye mia ni musre na wotie ye mpa ebo enti mu nyina mo mpa ebo e ka ho ne Yakopon hu ye mɔbɔ man nanso ya san be hia se ba kofo ne ma enti bra kɔbra na asen kɔma Awurade na de aka nso enko adwuma yeko ni nyina ene ya chita for your listeners Yakopon hyira omu nyina right obo mpa ebo mo de butai na chi major stories making headlines. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Black Obra no pay me dase na me fanchi akese ma ye netiefo no biom na bebe ye dure no eye kuwa krata moboso adwumadie no na ye dure so no na de me de hyase no eye de Herald kuwa krata no di Herald kuwa krata no na me de hyase na mesere kuwa krata no ko pebito oto a behu nsem no nyina na we ni de da poso na poso na ye bobo de ama wo na wonsaka kuwa krata hodo na behu nsem hodo a edimu ehimu nyina yen hyase free kuwa krata ni mu a na yen hyase mfamfiri kratafa banner headline no asemo ye kan say Mahama brings back notorious luxury robber from Togo to face trial. Enti Ghana man penin John Dramani Mahama and abehu no say ewiem hyen si ho no manya semkuma na sojafo ne asrafo ka ho no enya semkuma kra nipa a ono mu free CID fo mpanifo akache etimi ekopie mu ewo Togo mamu ewe lombe ne mpatam ema okronfotechu amu bi a wono mu kyeremu a obetumi abete Ghana hanam America krentamu atwam be yemfie kakrentamu ni etimi abokro no wo mmea hodo titiro ne nkrampo ne mantamu ha oba eye cantonment impotem ho no ne legon ha se dia
enipa hodo a watata wonom abo mo krono no enya semkuma kora kuwakata ekire mi sem ada blakade district court no eye 5 September ana court no ehye yese momodi ana krachi no wonuma yante yese okitagana tumikrata ene bionso osanso ekita tugudie nti no sisi amikesiri monyante yese wa free Ghana wa kopie mu ewo tugo mpinfo momodi ndi ntentente saa yakopon ya dom ama eye mebus metwam de netoso edu enan ene mpinfo bofa edi wiemhyen kopie mu tugo a ampani ampa ni nuane ampa mkopie mu ampani ampa kronfotecho mo na hye no ma eye Nigeria eye Togo mpanifo atumi achena wo matumi ada na akire dia magana man se omna metina magana mu ne ne yene nkonhye onkogina ma na mra ene ne nisa na wa wotu ne krono ahoda wa bo magana fo no se ya de pa onkonko chiri ma ko kate dia daso eye di Harold ko akratai ede hon sensem etimi ede aba ebontene so yentu fa ne nkopie mu e public place ko akrata no na no pay ensema denum kese pa ene se akrat eye France again the Kuakrata no eba mane senkra bubude mantemu ene nsu asa 200 da etime yiridia fa kroi mu a enya semkuma kran the Kuakrata ndi kyerem se meme yahodo bi won kran ha se de endrada ensu a ejane naso etime to ya don hwere be ye miensa ne kyire no etime yiri fa meme yahodo bebire na won kran bubude mantemu a akwa ha adwenye pa ma mekese no adehye bi endrada na kwanya badie hu sensem fiti endra numra ba yese no nan ho no de kro ne de asitinem koye den yi pa ahya hodo nso ne yakotete nso ne endrada akoye sensem pia Kuakrata ede ho sensem ede aba emontene esum sanso na nipa bi kase kirim sem Ghana mampani John Dramani Mahamei wo ba ye botaya de ba yese obebo mo man Ghana ndwuma ebusu wo man titiriu na afie 24 hour economy na ba no ubaye no ye no na Ghana fo hunum na obenso Kuakrata no ba bi da ha no musi ya ayetum ena omu kyeremu a we eye black out na ne nyina ne se dumso a ekose wo man Ghana mo no se de adure de eye pantoma ebe hu behia pa se Ghana mampane John Dramani Mahama so pese wani so ade hunu timi bam so pese oboa na nwuma ebusu no man mu ye koye nim de bo homoden se manim yeda bibi dia fa ho na dumso ho man no eto entwa Kuakrata ede ho ensensem etimi ede aba emonteno esum sanso na bawumia HMs on do reject eye tariff at trade solutions Ghana mampani kyerem se edum pempen so a eto ahodo bi a kyerem se no ba Enquiries na ma edu ba bi na ma ho kyerem se da bi edu ba bi a munya botre adwadie na yedie no eho anu yiye no nya eto ahodo edigu so no mom hyehyɛ bibira ho a empenefo betumi aboa na omanga na adwadie ahodo yedie no numatumi akon kan tentu pempen so a aya yenya abotre yeni enu anya asem a yentu yebo ase boko na ekoba se oman no se bese ne man koyi mfa me yadwadi a enye ne nyina na yeto ahodo ekotobekuma ena de ohawe ede bantie beya Ghana fo yenya abotre ni entity breaker Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia oyoma mpeninda dabe dachiri ena de nsem wei eto emontno eso Sansa notorious galamseya also fix Mahama as national security air confiscate excavators and afin bulldozers and others ahodo eka kamanya semkuma kura na nipa hodo bia wonu mugusu agalamse ya ka ho asem aka kamabo yam fitaduku omayo madwense nyade a mama eto atwa ene no enya semkuma empenifo so egusu eboa na mopaso mbetimi aboa na nipa hodo a wonu moboden afa ntoma de atwa omasene mu so omode de beka bia ne de ombepene magalamse no magya no ehwan sema koye pia mpenifo gusom chichichi wono ma Kuakrata ede hon sensem etimi ade aba emontene eso yamo hwie ne yenkopie mo the Ghanaian point Kuakrata ande aba the Ghanaian point Kuakrata ande chirimse more good news ahead in media budget Mahama Ghana mampane enum ensem ne chirimse yemfa ntu Ghana fo nyinanum sem nyankopon ya adoma media budget ne de yanemu no embe de pasa sabi anomanam efise akwa mobasika bano Ghana fo ani baji yi pa mobai niama etimia konkan ye panti we de be ya ye nyina yanum so emfantwan opefisa ban ba ye enya de a wada ogusu agbadwumade so betumi abo na man Ghana so niama etimi akonkan ede ama oman sanso na akane highlife aye legend musician didin ede dada KD Kuakrata batwa bonten e chirim se na wotwetwa mu na
unia bemei ojemu ya ene so koya reho sema kurakata de ho sensem de aba brante ne ho feyi pa na nyom to no eyodo ho nyom kutu abra ko bra kra amfa no nyom emfancy form kra daddy kedi me wo fase ba mo wo edna pakan afa ne pomachi dese akwatwe dada kedi edna kwanse do a simu ya reho pa we nso ye asem ya wa ato omanga na nyomtofo akurakata yi ede won sensem ba kwande aba na ensem no nyoma etaye me da paase odom anigye saa nyoma na kama koma pa na afin so fati afata nkroma nyoma hodo bi ho no ma in fact eye me da pa dada kedi we de woni wabusu nyina ye ma odam ne fadie we de due ana manu huna we nsu ansem a ato Ghana nyomtofo a awra ho pa akurakata yi ede won sensem etimi ede aba mountain so yanto akwa krata no so ne yanko na yanko yanim na the delegate kwa krata no so aba ede abawo ena ochum so oral cases mostly hearsay government bros cover na kwa krata ba ma ne se wo hwe abadwoku aga na mampanin ate operation recover all loot na wona mu kire mi se wono manyina so mu gina ede hwehwemu ahodo no nyina ne se wono na montene so a omodo omaso atofom ena no mutieti sa na nsema hodo a kwa krata ka ne se nsema hodo na mutu 22 ne nyina da nsema hodo ne pa bi keke ka na musu egina so na wonom etu ho na mu akwa krata yi ede ho sensem ede aba montene eso Samsung Ghana Water Managing Director Defense Spy Chief over 1.3 million monthly payment to national security we de ehun sensem na kwa de sese bia wi andam no nyina ne se esika botne 1.3 million Ghana cedis abosum biada na enipa bi a wonom ebu adwuma o eye Ghana Water fo akachetumi tua edikogo national security fo akachire mo chire mi se ye eno ena managing director e defend pa o defend o bo defense ho no ma enya sem kuma kra akwa kratai ede won sensem etimi ade aba mountain eso yenko pm e supreme kuwa krata no supreme newspaper ono so aba bonten so kasa US Telif Hickswell shift African towards safe reliance ba omia na kan say wo hwe US eto ahodom gagugu mama ahodo bi so a ama mekese ni mahodo bi omuntumi ema ho kwan ma ne nkọ wonom ema mu de to agugu so no we ema bibi man ye ni aba ye ho so ema ene yankasa ehunu se sebe wo ye nipa na opese wo daache ekonkan na si wo ye dia omodin na dwen konkan ne tu na mopa ne ti ama mekese bi man ahodo de nyina da asiase edwen kwan hodo mbetumi afa so a wono mankasa ebetumi edi ohun so sebe ya ekodo pempenso na ma ho koyire de ma omanya ya nea ye hu betumi ato akura kratai ede ho sensem ede aba mountain esum yentu fani enkopie mu ewo the new crusading guide ko krata no so aba mountain sum ana wochim se Ghana leaders African in mobile money group baomia ana ekese Ghana leads African in mobile money growth baomia na ekese aka ne o mampani ebe de chi Dr. Alhaji Manu baomia ono kresi ko 2 franka ede ma MPP osono kokukama yukuno e won fempim yenu ne edunu nan mu no wochire mu sem yen kanche bi ma nyina so ba bi ma hanum abimam ha se nyina de a ye ka mo ba ma ne dwumakuo no dwumadi awdo wedi a esen ni sika efa adwadi a bi ma bu nyina Ghana ene dikan a wure na mo pa otu ye ebo aye mra na oye mampani ebe de chi ne bodwumaden ma mekese Ghana nyina nso yenya ho soronko ejese mu chefa soronko bi ma bu nyina no wope amame ahodo a mo ba ma ne yedi hu dwapa titiri no nyina da eye o manga na wo chiri ma yemfa nsemo kese emfama banda Davis na motu ye no abo apa wane ma etimi akonkan etimi ede ama omen yenyina mu ewo Ghana feed ko akrata na wo chirim say African has ideas but lacks system to scale them baomia ene ojene ho menaye pa na ko akrata no ho chirim a Dr. Alhaji Mahmoud baomia chirim say Ghana anase bebeman sabinyesi yenim nyansa ye wonyansa wonimdi ye pa na mom kwan pa ye befa so ahyehye ne ma na boa na adwadie ene nyuma pa ye won susun pa ye wo no ye timidi agunse ne yeso
metimi susan so pa e de ba wi ma no ene na akwa ye den de ma se ayesesebe enkonta atu bentuma bibini ehu kura no emfa bottom fa nhemi wo mu kirem se meke se de yehu eye botto no fa kura fa nhemi ni nyina ne se enam se ye wo nimde ne pa na so botto ahodo a ye betena se ne enhye pa egu akwan mu no eno na akoye nsempia kura kratai ede ho sensem etimi edi aba sanso na buso kan spare part dealers association penny for no ede adesre ede ato wono members ni nyina ne mu se meke se no ayade a Ghana city no egusu a ekonkoden katafeto so miensa ewo Ghana feed ena ebo amane yise yenka nkyere Ghana fo nyina na krata ba mountain so no mankasa penipo yetitende ma wono Henry and afin so eye director of communications ede mabusu kan spare parts eye dealers association no the den ede techi ado se yenka nkyere ekuoma ni nyina ne se sidi na ho den nyame adom enya ho den a emra tokwa hodo nansen Ghana city any $dollars ekohia mu no Ghana city na ya dwumaden etimiya papa $dollars na sum amana prekrupia ne ma ekon kan pa de mo man ne senti monso mbo mmodin akofa spare parts ahodo mehire eye ahye ho ne ma ahodo de frama na de ba no montete so se be ya ahyentia bo so be kosom efise nansen mekese no eyade akopams ahodo na fa ngo bo akofom nanso ahyenkafo binum sima mo kan se enam se spare parts ne bo denti no enya dia wonom betimi ate TNT ni sunti penifo sere sen menum yadam mo amudi spare parts ehu etwa no montete so na moe na mo so ombo modin ya hyenkafo ntete mo eye ahyentia ne so ne mo na Ghana nyina no yenko enkwe fise Ghana ma pani ba yin obo adwumaden ye pa na mo omontumi ntena se enkasa ma pani bo adwumaden e mo so afo hwe o man Ghana eye yen sikasem so Dr. Kesra to ba force ne mo maka bo adwumaden dia yema o mamba so ne mo so buso kan spare part dealers ne so mtete ne mabo so ne neoma enkon kan enfama omei sanso no daily analyst kwa kata na kasa say without fear or favor ono so kasa kire musem impulse yale pone a abasan omaga na koso mu chirim se cases ne yade a eguso ekoso pa behu ni pa hodo bi a ayete sempompo abobo wono mo pa se de omhonam dua na hye no ye awre ho pa kwa kratai ekase chirim se nipa makoma be ye nan na mekese no mo anya bi okrum ha Ghana Health Service ne ba mane sisi ekwede sempenifu amfa na mapenwu akwam a ebedu baby ebeje nsemu a Ghana yenye bibi pa fisade yakoso da se no ha adwenye pa kwa kratai ede hon sensem ede aba mountain eso Sansuna the chronicle kwa kata ndi aba na wono mu echiremisem eye otumufo awards eye afati ahuno akwa kratai ede hon sensem di aba eye asante hina otumufo se tutu otoso mienu na de abasebo kese de ama eye afati aveno so abo no homoden pa ama ne ma ne din ye eye afati ahuno rada o de abasebo kese de ama na kwa kratai ede hon sensem ede aba mountain so Dr. Manu ba umiamfo ni da hanam ena ka na wo kan se yen kan kire Ghana fo nyina ne se de yete mo ne de kon kan yi pa Ghana amma ye economy no gusu abu adwumaden a Ghana fo nyina ye fa na se emfama bandada etwemu sanso na osofo bi ne ba make sen kwa kata echirim sem court a charge wonum 500k nyiska kumo 500k tisisikam brakobna 5 billion senkofu we nkotua ene nso makoye dream ene kasa so se ne proye kankan e won sansem sensem a akwageta kwa kata de won sensem etimi eti apa sanso no kwa kata bi sensen so aban ofere na usuro so betumi de akontaminant anasa akontamines ekwa gina mla no na mra ene omadi ana se yensu ahodo a wose no ne yakwaya ahodo a wose ne nyina chi no bapem se mra yekese no Ghana mampani John Dramani Mahama ene asoye no ene hwe omanga na yakwaye ene yensase eso betropeni pa oda wono mano Emmanuel amakofi bua enti eba ne se ne biada mukotene TV so na musu na mo kasa enam galamse yi se Ghana na contamines ese Ghana tena yi muntumi nya ho hwe o chirim se eyi suro na ba ni suro contamines anase eye ne die ntra kwa kata yi na ebise yi yenko PM wo Daily Democrat kwa kata no Mahama to decentralized sanitation budget God map ni kase chirim se akwahoma bo edi yanem ewo media budget ni chirim se wohwe kwan ahodo a ye faso nse kasika edebo mensin na ban man pani chirim se baba no homode acheche kwa homa bo sika nem ema bia kwa ye mensin nyina se beboam
na mensene kracha hodo no atumanya sika ede aboa na mensene hodo no nyinada etimi etumpone akura katai ede ho sensem etimi ede aba montenesom ba kobra yemfa we nsoro so no yento ye dwumade ni so am daily graphic kura katana ba ma na echirim say no cause for alarm overpower we eyo swafo no enodo mangana ya hone ne ensensem anom John Abdullahi Jinapo and Ekase Chirim say a year 450,000 barrels a year light crude oil in energy ministry assures. Or Chirim say, sir, 450,000 barrels and I say barra. We know a year dear fango wahodwa a dozen ye pa and a buy aqua cotobe good yen feeding bebwapa, mamanga and honey dear no. A general nasunti a bayan manimiada. Ghana for yanking a common front to you free say. Dumso no, a two became may, yet me a con cane, ewa anamapa ye to say beboa, Nanyama etimia con can cranum quacrate women $7 pa, no mere money tail cran, no crack no. Daily guide, and a quacate the nippebi and for better time which him say. Hey, Nansen betuja, Hrima. Ghana penny, Akasa say petition biaba bontain. Say, Uncle Chief Justice Eddie. Oma Ghana yetem wafo pani getut alaba esabate kana onyi na dikura na sana enimpe bia wonumdi ma bonten a woma ade nkrata akoda Ghana mampani bi mpo kan yesu we Ghana mampani na twere kata na sambra akoba ni nyina na se di kan eye tukata tachutukata one ni pa wo di kan ana afin so krachi a Ghana fo nyina nim sed nani ye den kaka kire mpanifo abanda da etwa mu se so nim no kofa yi levi ba obeye ku na wa Ghana m yetu abanyagu mampanifo chi ne koto afiase kakra tata na Oliver Baka bamawo sa na papa yi waka ho bi ena manim ne dende eye sorry enso ka ho a sa na wo nom na nipa miensa sa na omukọ na ebe nyina yenkomro yi a yenko ahwado akọ nyina sa na sa nipa miensa wei ni ono kọ no ba no onyanwo obeye opewa sel sisuji ni padi unsa na nyina akiri no sa na nyom ya saponyum otu ye ya alaba get to take no sa na oto no no kọ ba wonim de akosi onyan sa nipa miensa wei chachu tukata Oliver Becker Vomawo ena sorry ena akwahye Ghana mampani achi etu mame ya kwa kratai ede hon sensem de abade bra kobran sem ne doso de na so yenyina weso na emfa ne nyina emfansi na dwumadi ahodo aka ne so entwa so e wonda so ho Obia dwumadi no eso right so me bia no pɛ me da se ko wa krata no moboso no wodi ne nyina ba 106.9 FM 12 minutes after 7 a.m. here going for quick commercial break ya ba Anidaso Obia ya betwa so ya besisi ya if you're right, where they buy a boko. Say in paint crowd, the paint to fear ha. I'm a fear ha, you know. Just any no buffy pamunino. You fear any more grassy. Uncle to say, what you shine, Sano. Paint the no. That's you. Not as a sad word, Yatum said, Mania be a chap on your side. Oh, Yajatum, and the metro. And your diamond paint. And I'm the painting me fear any offices in diamond paint. Yes, diamond paint. Original from America. With Benjamin Moore brand. And your gum. Bueno, Efedi, and Quadaya were down who feel cry. And run so we didn't shower hro. Na a fin no co, na painting there, and that's what him the team. Let us say a washable no. Aha. Wow. Now, colors Bias what won't be. What acrylic, gloss, semi gloss, and a satin. Diamond paint. And Swansea and Swabia. I papa so born so that form. Wholesale any retail na. Na Accra had diamond paint office in our way. Diamond paint for no ever Kwabenya ACP. Kwabenya Pokrasi Road. Frewon 0546 770 341 and 020 7744 697. Diamond paint. Leader in paints and colors. Minia femme waso ene wo mre kakra na menka DLFM Plaza Hotels 171 Trail se wo pe baby ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa metre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia mehwe baby a se DLFM Plaza Bar
bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a memma and a man to Miss one trini. Wɔhɔ. Afei yɛwɔ modern event center. Yeah, you're very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee. Set weekend piano, live band music. Yeah, ahomika wom. Nebe shekiu ama wani aje. Etwegusa. Oh, the Ofosu Event Center. The Ofosu Plaza Hotels de Edain Papa. Inipadem de Ebuso. Inti sewope hotel accommodation with a serene environment. Yeah, ubenya wa sumdrie dia. Ye bia ye punama. Afei ye wa 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Yeah, ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afei hwehwe the Ofosu Plaza Hotels. Etwa kwan ewo obotan so. Eni atechem ya ni nyina ewo Koforidua. Ebrin so behu yen wa hwerase. Ye ne fire service station no. Eni di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha. Ubetumi afre yen ewo homa yi so. 0530458834 na 0207979461. Email info@theofosuplazahotel.com. Website www.theofosuplazahotel.com. Theofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. 106.9 FM, 15 minutes after 7 they be here. Sambi, Majibi. Kofi, good morning. Good morning, Hitman. Bibi Abokodi. And I'll pay on the front page of the Daily Analyst, Kuwakra Tanaba. And story at Dahanum, no banner headline Kasiapa, or say MPOS cases hit for. MPOS Yariano. Abapa MPOS. Now, my main kwa manasona feminine Ministry of Health. One customer form. Ura Tony Goodman. Ending Kobo. Ura Tony, good morning. Good morning, Minion. Now, I promote to say. Yami Adoma, yeah, one swear. Yansu Yahuya pa. Now, Ura Tony, as someone if ye Ghana, yeah, that's sorry, ya. MPOS. Yari free for. Me that's it. Let's check you for no pain. Yeah. A woman is Africa there. Yarea, you Africa, and empires on account. Only say you Arabia, Africa there, to say Ebola, me a home town. And then you want to internet as I say endemic. It's a baby, and I'm Africa, a banner, no banner. The India, a banner, say, Myanmar. Yaka say was say yeah, which is say you be roya and sa periodically. Ochi obi oba ronsa, oko na obesia and sa robe ronsa, and I say only hand sanitizer be found sa hono. Dania menya ya na yerifi ni jai, ya na yerifi ni jai. Na MPOS na mosquito pox, monkey pox, sorry, yarea efi na muamu eba nipemu. Mwa why contaminated and so as I review the sakana now also when you be if he and more and nanny person if you nipa one not ya a chama home and sana yari in the sobriety na ba near a jar at the rashes I send pumpkin to be a bit jar to paye if you have also I'll be feeling weak. I said, person will down, person will be pay, sir, near man and the job. And two symptoms now, near yeah, can I say, maintenance is so young way drew, or they go hospital, now yeah, test, because we do hospital one now. They say, you're one of the area, your hospitals for more refer. And to be do why, better say, you're ben account, say, you're no be a test, and say, no be a na, a treaty na on okay. Near woman, last week, na cases me, by Friday, Saturday, the next another 2. Into Accra, you not 3 Accra, back on so Western region. Near woman, say, no, na first, no, and then second one, back on Greater Accra, Western, no. Or when you be a different, and yes, sir. Omo munya first one na the man second one no, which means a baby obia no obetimi enya yarewe ehun hia pa se ye be ye huni die no ye be fa ne serious obe ron sa ko ba dware nkola na be fi school ba obe dware omo etimi ye sa ne me ye a yare
you be breaking transmission. That will be one person and say nipa baako so akọ Okay. And then a Ministry of Health, more yeah, Edia Fayadi. And I shall see, yeah, public education. You are saying communicate across the country. Yeah, they are told the list of your area was a hospital. So, you have your preparedness plan. Are you ready? Minister no lead Ghana Health Service one for implementation. And until yetimi pekisa yare reference lab normally buy yeah no yehwese no bia mo so aye ready so sha ya update atrese ye de nyama gu akwama yare be bia be pie bia no ye be hu se de be so no. Okay, so a person to person contact not just one so betumi anya yare bi through sexual intercourse and yes sir, Obia nani pana one sanwe na Obia. Or some things in Bia. As a period at times no Obia or career or no maybe our own shoe. Say pompona bonana sanya mana ayano. But no it be a time of the ma one na when immune system is low. Then no reaction. And as the rashes never started a show. Into a idea normally I can say or by in contact with Obia also so yare or what's her name and be quickly now so course. Okay. All right, Tony Goodman, and I'll pay you that's a paba answer now because a foot through the Bemagan of war what you want to pay war and Anidaso Mobia Jumedi so. What will be your advice this morning for listeners? Emma Obia Boom Yare no Meneo and a bit me asano. The way a bit me asano say ye who say science na ya boboso no yenye bia yanko hospital na hospital for test say na niama ne bi na yenya na to mutumi yesa e be so yare no ye ma normally ne nkola na etimi ho mo bebre in terms of casualties ye mo preschool ba ye mo yare ye mo romo sa sana o mo akodem bitimi yesa na me we I'm not sure say we'll record more cases. Right. All right, Tony Goodman and pay your that's so near the come with DLFM. So, Bibi actually, ya besa ba nchena fi abejin chemo. Right. I was needing the Tony Goodman or your Kasama for spokesperson for the Ministry of Health and I pay you know Edin Common. Sambi, Empos here, no, Abapa. And so far, Ghana, you recorded 4 cases, and we need to be very, very careful. Yan kwada wo free fie ko sukuu. I was say, ye na fi ye mo mu se yade yaba nti omo kwa abontia na se wo ko sukuu a omo hwe wo hu yie. Empos yare no. Ye beda na se wa update yen na wa my education so e wo ho na ade boss wa me yemu hye me ya honidie nsem. O kan sa apela me jemi hye me se urade yewu. Ene se ye ni mama ayetim ene yesu ene ya ben de ti o manyim. Nsuo na eyi ni tire. Na hwe Ghana ni se de yesu ni ya ban ya de ti kurom ana ya de bone ente sa. O hwe ya de we ye wa se de wa o widie ni ba ye wo no. Bra ko branya yizo. Those days where ni sunu ne ban say sa chicken pox na bi. Egu hu a ano be ye ya papa mimi nya bi da enti me kan say ano be ye because mi nya experience na me bompa is ma mi nya sa experience nso. Na ye besra ya da o se ahonidie enti ye besre mo a aya na ekura mpo dia na ye ukwa ekura na se a by time woni ma de omo ye enam se bi sika semti ototawo na oto 1 na mofra no nyina de baako mpenifo no de obia wona de ba mofra no de mo na be 5 on tawo ye omutowru baako saponso baako na omo nyina di dwade te se baako nya bia Oma maka ni so nyina ayede enya bio. Hwe se de kobrane ehunam aye a ode da. Abusua bra your Facebook page no so. DLFM 106.9 Kofi so Empos ya de no. See netie. Ebi ya wase ana tie. Ntu ba your Facebook page no so a DLFM 106.9 live on Facebook and ana pay. So picture no na da so no. See ye best repa ye mo ye ho ba ne manketenketi bi ho do ma. Ma ye ntana se ya ma ne memene yen. Ansa. We are can asa agro
Oma ye timu na nkasa ni sika sɛ monye. Bisa ho so boss market ya na yɛsɛn. Sɛn na wudi na day. Na o san kɔtoto ahonidi hu nsɛm ase. Na yade ni we ya ba attack o. Wa hwɛ do be konsia do because abusia ni ene okɔ bosia bɔkora wenya o. Manka na madada o. Ohu ɔden kɔba hu hwe. Na nsia me kɔda fie be ye 1 week mi hu sɛ yes nkonta ato bentum. Yade bra kɔbra me se ye wachira. Wo hɔ a odidi agro. Se ben wa na hu sɛ yes. De wo kondom popese wudie no. I mean, bibia no a wo kondo bio. Aduane ben na enipa mpese wo mfa mro. Ese frɛ me o se nhira mpese mituka. Because say mama ha ho. What the bar? Mean I will just waste it. So don't worry yourself. Na no rekora ho. You see, me mfa ne mani agro. Say the doctor aka no. Ye mo ye ho moden. Enya from the ye huni. Say hunidi mpa de a. Say the mpanifo na kana ye ne hudi. Na ye space ye ho. Ye ho horo ye nsa nkwachiachia basa. Mesere wada. Enya nko na nim fancy de. Ye se yade aba. Enya nchia bia na abeje. Ghana for penchia dodo. Obi obehia ni bia pese odi ne ho twire no mesrew yese yade aba ntimi wani na ho nyanchia bia na obechia because mimi nim yade na bi wona yadamwa no e woni widie mu a mimi nim uzu nim bi kwa mfifire free ye ne ade na odi kotwitwe ne yonko sane ma we nyina ye boye ho mode ne ye space ye ba distance nkakra ba ye ntim I think say going forward no eno so be bo na yade no okay as symptoms ni bia be kire se wanya impulse yade no so be who say rashes a good with you. Yeah, sansa. And I be who say more feel feverish, fever. Okay. And I feel with be to me a power. If it is a wapon waposon so, yeah, or one mile to me say wabre pa. Kofi, impulse here. Hitman, okay, impulse any other viruses na aba o my ni mono. As o mun nyina mo symptoms ni nyina yepe, and it's very serious. Africa has seen most of the time you experience this kind of stuffs because like ahundie mun semno ye mfa ni serious patwa say and I think the Liberian comedian be or also enya bi na very serious Hitman no hwe guy na nimu pa very very serious na ye best through be now I was waiting say obi ba be maye nimdie kakra fa ade ho nyame adom DLFM yetimi aye na ye besru bia mo mane be school a me mpodi ya me problem kese pa ye akra ye maame fo ne ye papa fo no mo ton ade wa akra Hitman obi hu fifiri fa ho a serious public transport trotro mu any line ma ye dimu peka and lately na ngasa ka ho aye den nti no nipa ni ba peso wo be bi fa kwa ten ho mo ma space nye de emblem na this thing is very serious. Very very serious. The best ruby as will be ending huni. It will fear mu piusu adi huni. Hitman, ni amekano. 106.9, 27 minutes after 7. And I'll pay and come out. We'll see you, dear. No, better so. See you, dear. Sammy B. Waha, Kofi Waha, and we'll be joined by Ziggy Bean. So now, you're doing Kobono. Sambi, a chrome ha, or my Ghana of late. Se niema bo aye denya broso ukuta sika na uko market sa ukoto ade a ene wuntumi nto ukuta sika na pese uko market koto aduane ukoto bibia ebo no kosoro and day in day out say ebo no e kosoro anie the question am ibusa no pain say ye be ne dan masabo yi etumi aba fom because people are complaining say nyoma bo akosoro pa enra na me se me watum kakra na me pe body betim be mienu na yibi na me koya body mienu no 30 cedis and I'm like hey your man do no sami bi bra me da wasene akwanya bio na ansa na mebawura nuane ho nsensemi ho no mema DJs gibi video bi na on project ma me na mente ono ne tew na me nkomanim ene se enso ya sha asie ya etotoi no na wo hwe the rate at which enso ne toche no because endra da for example enso ne to more than 3 hours for endra non stop the hu we eye gbetire kwan no DJ Ghanaman ene the video send me say ekwanya gbetire fo nam so enie enti wa wo hwe
ekwan ya nipa nam so no se nsuo entoya ye huna mane because mfuturu kun ye emuna donko ne na mu nsuo no so tonso na dane owu afidie ka na ka ayinum no ka ne esi hoyi isi enti ebesrada sebe yetuaba ma obi je ho fanso obi kɔ ekogina edom anim se aha na mefiri me ba me pese me boa na sa na ma wi efiri ho enti ne wakogina ne yato no so aba na busum duwa ye hwɛ ho ne yetua ne ka okay enti se kɔbasa de hye omo wabotire ane mmea ya hudu bi ensu besi fo mu ntumi nkɔmma no aya ye mpanifo ne besre omunye bibi ma wo mu yesre pa enye gbetire ho nko a ewo mu se gbetire kwan no eho video ne yanya but wo kɔ mmea hudu bi kura de yesene sei Andra East Legon Hills and serious flood pa yesene sei and they are serious is serious enti e besre empanifo enye ho bibi na akwanya hodo a ekum nipa no ye ntena ho amade bi ada enu so nkoyi owu afidie nkokum nipa nsa ya ka ho asem enti ade hye omofa gbetile side ho no mo mo bre pa de penifo nsisi omo akwan na omo huna mane ba ko bra nuane bo ho asem a ye kan no specifically ma ye menka bibi about memfa bode enye me case study okay minim me yade ye no bra ko bra de a me kon be do ba akopɛ e wa asasi so ne bode nko minim I don't know kofi maboka de mabobi pa na body pe ne aduane a me kon doye na me ye madwen se na me ntumi nkodwam ntimi makora ba kwa ne ye adwuma se ono de abubush market wo e friend Sarah nti oni dwa kakra mre me na akokora me hwese metumi de aye bibia na no correct bra kobra we eye abubush market bia ya adwadifo no kɔ ekofa nneema omode ba ebeyi guo wonne bo no kora de omofa ne kai mu nti befa ne se ne bo no wo fom nti se de obi akoto de afiri dwom de aba be FCC no kwan ho ana ne fia ono so bon donko mi no ba kobna bode maako enai 50 Ghana cedis enkenya kese mpo bode o to give you that now the pictures ni bi agusu ama me na bode betem ye ka bode betem na unse bode ne ye weisa ene ye wo betem ene ye woduro no enti betem no ye tia baako those days mbo bode ye nton ne tia baako bode no those days ni ye ton ni sa wo waya for one e wo ho no wo waye baako na kese ho ne ye hwe ne ye de ton ene ne duro mu ne ye ton no ye nton bode tia baako si betem baako enso ehu bode ye gu hoyi Facebook isu ya Ghana for ehwe na no pay no tia baako no meme ho ala adu say we tia baako ya de ama we de we benya ne be 20 series baako me na me ka kire wo bode ye da Facebook isi se wo kwa ala adu a wo benya baako be 20 Ghana series ala adu me na me ka kire wo me na da and East Legon for better ne be 50 series bra me se me na da mi ankasa me se hwe me ko shop se me ko to bode a bra ko bra bode ne kase ndu me kokko betri mensa koko betire we ni nduru America kire me say 10 cedis 15 cedis mankasa mamonu sumgo bia woni me de ntia manfa sumbo ambo no manka hwenso and we kire ye say ye wo food insecurity food insecurity ene wo Ghana asat na I'm talking to you but amanfo ani ni ekire ye mbisa say by send ne Ghana ni ntumi nya bode entwi eba ne sen ne bode ne bo koduru bebie duro no ekuafo no etumi dua bode na sasa na kro mo de bode ne besi so ne bi wo. These are the questions we must begin to ask ourselves. Say bode no ye wa asase wo ho a ye di bisi so bode ne mabio o ma ye timu a ade di preko ehia yense na didida de ebehunu yenye hu mesi yenye hu hwe. You've seen nothing yet. Ghana, ye hu hwe. Oma ye timu a edidi preko. Ehia yensen didida. Penifo kan say me say chinchin so. Ene chonchon I mean chinchin so mi we fi say do mo kana nkasa. Chinchin so. Ene so chin. So chin. Chinchin so. Yesen so chin. Se obehuna manene na dachi.
wadi ye ana say ubedi ye ndɛ na dachi we huna mane ɔma no yɛ tim no sisi ni saa na ayɛ yɛn ɛnɛ Ghana yɛ pri yɛ die ma yɛ ho ntɛntɛm na dachi yɛ de ho akotu gyam wahuno ɛnɛ na bɔdeɛ bɛtɛm yɛ tɔn no 20 cedis wɔ Ghana menim mo a mokɔ restaurant ahodoɔ kɔtoto nnuane ne deɛ mesrɛ wo kɔ ankɔ pizza bɔdeɛ kyira kwan ɛno obi aso nkɔko ho me those days na me kwa na me buafu sɛ na de bɔdeɛ na mo twa no ketenkete sɛ wo kɔ abaako 10 cedis me sɛ adan bɔne bɛ na de ayɛ mo na menim sɛ nsa anya wɔ mo a mintumi mremu obia I'm telling you ɛno obi ankɔko ho ntɔkwa mremu nipa a wɔtɔn aduane nka sɛ nipa na wɔtɔn ne tiri mu ɔden ebi ni hɔ go to a publishing market in me hold one is up a body ato. You won't get it. Any ho Nina so try and say, a chassis or baby. Any ebedu baby a yedri. Body no, a chassis free baby, any near who do be. As a see and who ya yet tea woman moi. Intigana betnahano my crab body dear free to go ni bokina for so abacrum habitiana. And now body no so aji ko Italy. And I say US, eka crab body bahana. Se do baby a anamo ye 20 sabe sikani ni yade edu baby a sika ntumi nyo nkwa edu baby a usika ntumi nyo nkwa tisi ya nyo oman ya sabe ya wadwene nimu nyansa na ya nwe daache a Ghana on ye be mobo keke ye be nya sika agu ho pa ba sika no ye nya ade be ye ya wi sika okurum a se sabe ye se ye nwe se nipa ye sika na ye tafre na ye de bitua na ye num bi se kuku na ye deda se ye betena se ne de yen sase atena ho se yemfa magalamsefo nse no yemfa minus nse ni nyina ne yentena o mani mu di a ye nya hu hwe me se Ghana ye hu hwe bedu baabi se si ahase body so banche beko bibia beko sisi anyame adom afimpo de nsensuo na ahase yeto me ka kra twam ye hu se de penisi ya na nsuo kura nto bi okura ye hu hwe se se ye nwen se de sebi amame ahodo bi na o madwen hu ne se do ye wosika mpo a still no nuane no ebo no ekofom mani ptimamufo ne nuanu di a ebe ma o ma no ho ato no sisi ye bosuma ketua ne mu na agwenwere ne sin Gane no ye adwuma bi esu de o ye adwuma esu na de no so otifi onya adwuma ye nka se ne sisi ye ntumi nto nuane no wo de bi sa hu se sika obeje no se ne bode ba ko 20 cedis any 10 cedis no bosuma ketua no so opese odi bode apesi a sen na obedi a day. Just ask yourself. Who says you can't do me? Yes, you many a disika na you. Yan many a sabi a disika na ye. Mumma me or man a Dutch home. Galam say who has a ma ya can be do a tem and a yentimin trust ye and yentimin yet. As soon as one's only bini. Go to other, your friend is saying regions and districts now. NGOs and their tune so ma this ye be yen suonum. NGOs. And the two so much this year be no. Many free ye, o come ya me ahodo bi a e mfitire mpo ye dua bode ma ne ye ye mfitire ye tumeje tomatoes wo ho ma ne ye ne ma ketekete be beboa na Ghana nka ye hu ne se Ghana ni de ka yade akasi a na nka ye ni ku hu eyekua ye yaka hu asama ka ye mfi hu ene nuane ne ye ntumi ntoi sisi ye nyame adom kasi de no sa enya ahoden kakra meboa sisi de na enya ahoden enti siri na ma bode no so no bo na akofo na asebe na nyanya me be kire enye ye there's no way usiri na nya hoden agina so na ye ni age a ye boye nsem no enti ma bode no ensesa ho bode ne de ne ya asase na ebedua wo so no ebi ni ho yes ya prioritize galamsey over farming yes that is on my ye wo me say no it's very sad. Se me sorry na me kope body na me nya bi nto me pe menkani na me nya bi nto ene bayere na kura na ye se ye nya bi to no kura na bo no eda asei eti ebesere me de maka se Ghana man be ye no ma we ye hunu se Ghana ye kɔ yanim ma Obia ne ketua nya kura bosum duwa ne ho to na agi nuane bo no kɔfo mo aji ye nuane because any papra ye pri na de ebedie da ko ne ye ko wo ntwetwede amane hunu ne ade kire ne ye ba na se menya de medi a me ho to me se mbosuma ketua ne ketua bi mpo na betumi atwaduane a media ma na menya kakra tum ba bi a mepe
But here is the case I be na bra be nyina chiri adwumaden a ye be ye na kakra a obegye no so no ntumi nto aduane ni de bra kobra ne ye kwa na se ye bae enti ye besra da se ne mani mu nya enmani mu nya as a matter of agency. Something must be done. And no one should be blamed. No one should be blamed about the year. Because we can body na buye ni say Ghana dwade fo bi de ye ni say de omusu no omo bante obi apenefa so pe boni nti sakoba sanema no ebi so kura omo gire so nanso we de ebi ne ho. Oh yes, ye ni nipa ni bi ho no ma nema ni ensuo no se si e bohu se nam betimi aba enso bohu se stre na obi ba na adwen se onte so ye nim won nanso we de efa nuane ho sensemu de bra kobna emu ye se si do no kura gya kura ye. Because empenifo na makura ye nya akono na obi di ne ho akwahima hunu se adwuma akoye kura na fo mfaso adwuma akwa akoye a uko school na akoye bi age apanishe wansa ye panishe ye mo wado mu amoye stubborn mo mado uko se akwa akoye agre uko school na akoye agre be se hwe ne nan makuafo na akuafo ye mamu ne yesere mo. You see, and a way at discouraging the power person we see queer abanso mfa sika bi amfa ntai obi achi obi ye kuye kope bosia denden ni zeze bi obi a okwa kope go ka achira akwan ti se Ghana neat office nko aso abobra ya ma o mana yeso I tied to the sense say enipa kitwa bi be koso ahuna mane ohun se ye kuyafu gya ye no ene nya body ne bi nto no si ye hu ye smoothless level. We are getting to know our smoothless level yet o mam ne yesi ya nwi nimpa bi a omo hu hia ho a sunsun so se na eba ene obi akon no so besikua kofitela tiwe menye so be waka je ne be sese bi onko afuom ko dua banche onye adenti impenifo ma na nya akono so kame mitumi ya me ba ya bi wo ba ya bi ukọ anana me hwe documentary bi ma pani bi pa omo so omo bi e fe na kokọ photo omo nje nkokọ pa Black Obrama no nkomo oni mi di one nsɛmtwerɛfo di ye no wodim wakɔtena Italy for almost 10 years mfiedu a wakɔtena Black Obrama ɔkɔ ye na ɔse wokɔ na wo Italy ni amama ho do ne France ni ade na ɔmo se so ɔkɔ ayere sabia na okuta farmers card ɔmo hwɛ wo send obi kura ɔyɛ adwuma hospital wokɔ ayere sabia na okuta farmers card ɔmo di una ɔyɛ nipa ɔmo di kan hwɛ wo I'm telling you kuania ɔmo di kan hwɛ wo sena antoma hwɛ obi a ɔmo bu akuafo sene obi a abrofo no bisa ho se Ghana fo no mo ko Italy ni other countries ntitu na adwuma mo ko ye ko titintos ni ade bode omo ye fuom dwuma omo kra na omo ho mo ni fertile land as papa no kra no omo ye ku adwuma ene wa be ya oba Ghana ha ne sika ye nyina ode awura farming ene wo sika kwahwe ene wa play ni po over 48 amanfo da ho ye adwuma na ohwe won so. These are the things we must encourage. But here is the case. Who don't shake your human? This is a Obia Yabo Obia Busiam. Obian few. And your best. Body a tobacco 10 cities in 20 Ghana and the Yen 2 bika. Until say, you be who send penny from agriculture no. And why ya call no Emma mu pushi me bruni bigum. Ye co school, ye swia. And ya bro for some kwa, bro for some kwa, any ne. Yama yanim cook your juma. See a new co ye. No obia ye bi we ye bi anuane ne bebu na ebu so eso bete obia benya ne kakra no man ya kwenzente sa dia ba kobra ye forget it. Hey wo de ye ma ye ho just 5 to 10 years ye be sha ase ye import bode ene ne ma hodo ne nyina afram no ne aba na de wosika ne de ato no do de bie no ekomaku no Ghana. That's why for cities in the best as a matter of urgency penifon form nansi form nansa ase o mu release ma manfo de 2 galamsey no omunyai susan so na sha ase no omunyai then tisa ye de ense be hye enum na yaka emeresim right so me me that say na Kofi what the body ho nkomo no Hitman first no na countries they heavily rely on agriculture and farming no I bomb economy no Burkina Faso count Ghana count but this is the state at which see Ghana drew state say government no emfa sika enhye farming ni mu yi ema ninjina inchiraba kan say me say me wo a me kan me ba so onko farming because the government no nyeden ain't take good care of them emboa na Hitman body baako 20 cedis body krampo de eya na
body family nankasa na ya na ya memobo in a sense okoto beans na okoto kokwa hitman ubedwa otokokwa okoto gobe ya abo nipa abedum pempenso we no gobe krenya price gobe enya price which are like tenase dwen wa won ti ase ni twa kokko kitikiti bi say amount 2 cedis enu ye ni mani we no no fligon ase kura de ububefu ye ton kokko kitikiti ase ni omuchi na anajo no kelewele bako 3 cedis boneben. And we are living in a country whereby say as Obia ye ni ope say traders for we mu complaining about lawyer fare and ama bi ekeka kanwa and it's very sick. Say ya ye kumye ho ya na ye hu yen ni timamufo na egu Ghana no ya ye ho na government no so ye e prying. And we are living in this country say me salary say na say a day me di 60 cedis e wo aduane ho a na che say me mobra enu a wacha me kotoe 60 cedis kusua ba ko 5 cedis enye obi na say kusua omano ba ko 5 cedis hitman. And we are living in this world Ghana say like aduane a nipa be di keke e dey survive e boy din a boy din government ni invest in farming and na yen sase no so yes and ye galamsey and nduane egu like amanfo bom modern so mbeduan galamsey for so sanse no. And the time will come Ghana a compound be see anu body empo na ye nya bi nto yo cause body ya ye kan wan say me ya people are like oma fatu omo so omo bedua na oma ton oma fatu omo so omo dua na oma ton inti say bi mba bioma. This is where we are going to have a problem. Say we come akola na ope body ato unye bi bayre 80 cedis 60 cedis bayre kitikiti bi okoto ni 60 cedis wo kuruma na wabedwitwa na ye che no abeton ba kwa ma 5 cedis say na aberi a hitman obemen say anopa oboka 30 cedis na ewia oboka 30 cedis na enwumro san boka 30 cedis a nko ede 90 cedis wo je sen. A time will come Ghana ye nipa gumu nyina e kombe kun nyina na menka ye ho Nankopon enka wonso ho 47 minutes after 7 a.m. here and apai enkoma yakano wonso wadwen chere ne sei 0593406565 0593406565 now and apai I mean, can forgive us speak capsules and from premature ejaculation, sexual weakness. Bema dia was so to me jina na so papa. It's a drama make for the amount no. Give us P capsules. Give us co capsules wo honom no. Usisi ya I am team na hawa. Unhia give us co capsules. Give us aba me sha. Aba. A support immune system no pa. E kutia malaria, typhoid, and afi jaundice. E boost appetite ma also utumi tubidi. Drugstore be a pharmaceutical shop be a ubenya be a to. From 24 I was 0543 222 470. Mache. Jiso chama bia woko de. Na mi adome ho ye pa evra say. Na ya otamani chama. Na ma minti wa no pay. Chama hu ensama de bia e kan radio so. Chama. Sika nya de nyina hu. Sika nya de nyina. Adene kom de wadene sika na ya won no. E kom de wadene sika na ya won we. Hwe ye titi o ma we mu masa. Hwe mpanifo gu Ghana ha. Hwe ifo mpanifo gu a your former president former retire motitifie. It mustn't ye koso into mustn't win. It ye koso mem it is 24 more mem 7 to mu ya so for into win. So me ka change this 90% masa mo say japade enti munyai. On say na ye tonto ba ko pe 5 cedi. Brother ba ko 10 cedi, brother ba ko pe. Ye de galamsa say sa sinyina la. Masa okoka we senyamia okoka ehifo na ye say galamsa masa me no mienu ne ye ya na say ehifo na ye ntomutimi enka se ko munyai ne ya sa ka no to ne kakra kwa.
Betama be nantwi ya report we so aka mata me be nantwi gu kremu ititine fo mo ntomu hui amo twen ama bibi esi ansa na ntia mama ye bibi ai Ghana pe fo mo hwe bibi yo na Yesu ba o Yesu oba o to wa bonsu wa basase na wo te wo ye wo na anu ya wo be se Yesu da pade wo be se Yesu do wo be chawo unu kwa Yesu fa so bonsu unu kwa Yesu fa so basase na wo na anu ya ba ye wo be se no akọ Yakopo be na bufuso be ba wo so a wo de ja wo no do mo fa ga machine science nsuri science nyina na mo akoto Yesu o twa mo do won fe no why ma bo bi fi tudu Ghana ya ka bi bia Ghana pelefon tie no mo do mo science no ene ya japade mo do mo science as no na yi ni bi ko mkunkum ya na mo do mo koto ta mo do mo ska mo be ta kra nsuo no aduro no manom na ye Ghana pelefon aso bintu aso right. Good morning. Good morning, Black Abraham. Me ba chefro say. Bidiane Tommy, a bridge and command and bibi. Tommy ma minti wa pay. Yo, ano pay. Na me bi me chiao. Ojo so pa. GDA je mate on kan dia ho ye. Ho ye pa. Me dia ya na me ti ho no ma me kan se. E wo se yumakuo no mo form yuma mble DLFM na mo hu da ru ma mo. Na dia tie ne se omo kanokre bi ti se mo no. I was saying, Tom, because body has some more can. Amanyonino, because of Yang and your Tomani Binintino, or no Encano. And I will, as a journalist here, we are Jumain. I was say, I will cannot crescent your bayar. Yanso, your home betoyen. I was say, one and who be at all face. Because who needs can now kotosa amount on a toma one can complain. Who needs can. Intimidate me kotosre, tempen in forno, and nay, baby, we are seeing the drone, and yet that dear barco. A machine. Because the brain are ready, some of them who be sick with human, the Kaiser Mlana, Mishaman and about me, dear boy, you could trouble dear be goofy. Ma yenton microphone beji na dog body ya brebre na papai ne ne die ba ne sen ye di galamte ama ku a yentimi nye ku a na country so a be ko nanim eye aduane right nti ne da ma ti bebre anopay to me so me da sia anopay. Good morning. Ya ma kibiom me pacho ye fro ka se free fa aka di zongo ni ma menti wa santi zongo ayo papa se ye nyesu ya tra bebrebe no a amwaye fiatano bebrebe nani de we ene hwe emre hwe enwa udimi unyabi unnam nkohia emre se wo emre fum te first na atutu biemu enro no amudi boss spray no so esai ensase no sansa na ya me fra mu amisi wakwa na otwi mu a be yam kodi wakwa nyina ofa mrodo wa abrantie bi ede me call ne hokotu ma me ohwe ono ne mrodo wa na ejina hono a onya aduane wo so esan se wa boss play na ma aka brodia no tini maami brodia maami nyina atwitwam tini ma no ena oyi ni etoma we bobo ya ma na me kwa mama won se obi a wo do obia wo ohwe yie no spray that spray no di ya dro di gu moto bro mu no e di gugu asase untimi no a fe bi se mi timi no ha okay mi di kwa me fa so a me ba do free ho mama won it is spray no eno so ka ho galamse ni ka ho eno atwi nsuo no nsuo so san ni tren fa ba bi omo ya no na kwa eno so sei ensase ni so bi right was spray no so am bo no e di kum wura ne se omo ma asiemfu de ewura no sei asase ni papa that the brother abi di me ni kum no ye no se ka za brand ye go twa brother ye kura be se yi ba ko a friends ki an kitwe ba ko kura en kan chen na so atwitwam ena bizan say adenti no omo no no omo de aduro no omo na ebo eti aduro no so e ka ho kese pa amankani etimi pai ofa amankani babi abi gina hu mi hu amankani say amankani timi pai ho so ahu aso ka first wo dok pepe na adi abeba first ama onya bi adi asete wo bre ewo afuodi wo amankani enkokwa wa twa makoi
kyerɛ wa ma kokura no di wo di adi ka di azan wa buro ne wayi o banche wa dua na ba Asante Zongo medase right Asante Zongo, thank you so much. Good morning. Me macho me nua bema me pacho me jo so your first saying me anti Joyce nyame nka mo ho wan that's pa galam say adwuma yi empenfo na omukwaji concessions e di engine se ahemfo na ma omukwan a omukwaji nsase no isra bi saw obi betimi asoro ye finkran no di ni machine akosi obi asase so ahim na ma ne kwan na ahemfo na omutete Enquires on sabio se ye komom omukomom scanner omuya ni 10 siri note bondo bebre nye dia akosi na nim oho ka se sika kese nso onim se enkyerema no oye omo abro minimo kasai mi pefufuo pa weekend every weekend Saturday Sunday minimi ma eni minana no fufuo de agya na body nso ye mane komu ye na ntimi nto body ye ni nyina fi galam sei enra na jona mi hwe 7 o'clock news one of the TV stations aw mami fo no mu sum emrewa mami fo machi akosi asasi yanta kakra enuane woso machi e dwregu ena mai sumi simi TV no mi sunye mi si aden pharmacy yenuane mu mai omutiti nkrase omo na omudodo mfo ma aduane ba krokase o me ye to bidi o omukra okokra na omudidi emukra na enye papa bia nso efuo na eyo omo nso omo adwuma omo ye na mudi machine akosi ho na me se bra na ogira ho na onu na osi wakogi asa o hwe ni hu di odi gira ho abrantie bi o nti sa ahemfu no mo hwe bibi ye o ahemfu no mo hwe bibi ye yo bate ahemfu no hwe bibi ye right yes so yeah that's it. Good morning. Hello, good morning. Me pacho ma neso kakra ma me frozen. Pacho me de koni. Koni ka se free fa. Chairman Gachile US. Mami too. Okay, me da mo asepa ne anope juma pa mudi. Efa kakra me kan fe aduane sem ne ho se. Se ya kosro. Bibia kosro nti ama nyama mo ayedin. Okay. Ye hu se na yesi mfanye ye hu. Ena nsuo na eno eto ye no. Bigidi se omo ho anka na eso wo ho na kakra meka ne se pharmacy me da say. Good morning. Good morning. But your frozen. I told me to give to me because I assignment. Give to mommy too. You but kakam besa me tane se. Bibia gala emfoni nyina asasini nyina omudi tugala na ode tugala amse no unya gold na Hitman me pese mi bisa se taw ko ton a aduane na ade beba beto se bisa fa che ubetumi atam gold na se wanum na ware baby ontumi nwe esa yo village no se so try so sign na ko no hwe ma don se gold ni di dem ye de player to ye buni e de yi ni akoton ye ton a aduane na ede koto di enti se si ana bodie utumi nto na se mi window echi nyankasa ye fie window echi na me ko ye from village apegwa ana me ji bodie mba na me bedua me se Hitman who said the bodie ne baaye na eya akesie ti ma me po me time fa ho nti ma me bia me ne boss pam no o ka tam sa jisa o bodie no kokko esi na me se kokko me ko he ampa isane di kan no kokko esi na who said the bodie na ya me try no first I village no ye aduane po ye nto obi fi na phone boat mi ma bodie se de na me nua be masameka ye twa bodie ye yi mi sister me titi ye chama obi ama me bi na be ha me sa me nim no oba o so pe bi akọ ni fofo ba ko pe me ton ma ne tensi okay so bodie duro ni na me chama o mo twa me ho asia mate so bi po na me po me fae mate hwenkra hampo asase aye se nchine wom me de bodie si wo hu se de bodie na ya Hitman when you beji keke. Oh, did you want to good? What things are singing the too good. Now, what did you know when you go do not? Said the Safa to meet me there 2 and now worry. To me, fan 2 and the Biarada. Good morning.
Morning, that I'm actually saying. Me pacho me who you pay for saying. Yeah, me didn't Eric, me for fitama. Eric, ma me too. A jump at us on that area who me told me wait me Humagana. Ghana on my ya. What the chance dan crow. What time you go chance dance no the boot to swa. E be fifi. So the anybody di my way masa you come akata ne man de enya no de apro no. Ani yetimi to. Because me to adwuma me ye makata 50 Ghana a day. 50 Ghana ka sana pa me ko adwuma ko to koko. Ma we ma to amukaka. Anu ko almost be 30 cedis. Na 50 Ghana a day no. Ahe na betuma nya bidie ya to hwe me de ne me ma. Ndia me ko dwuma nyama na nya to to da papa na ya to ko nti to papa no. Enu ma bu ye den. Ye so man penu be ya de yi na sadia no bu anya mre anya for Ghana ha. Na de wa yi na e kwa. Right. But mo den do be ye bia de no ba fam se ho bia didi me ya na ne wa fini how. Obia didi me ya na ne wa fini how. Mo bia ni di me ma de no bu emre fam mai na de no bu ye den. We 100 Ghana and so few. And so she and na yema minimum aden so ko cross ko fo ne ba no. Omo bank of aden o bu so mo for very cheap. But mo ba omo to bi den body den. Me na me cabbage. Me so my ba bu so no me fa cabbage no ba no or sha no you not or that thing. We dey enye. Okay. Right. What make your point? Good morning. Someone is that. Me pacho Gideon ma minti wana pay. You Hitman. Gideon. Uni the new suku akoye. Edwa be trade deal. O bo adwuma. Fe. Obi susu ni die. E de na kwatna office of the president. O bo na adwuma fe. Hitman me de me di kotokuro. Abdo efu ahoma mienu. Me dua banche ne boardie. Many that's when you know me de be hwe me yire ne me mano no. Me kotwa ba beton. Da kro ba ne nipa. Eja ho se ya tama ye me se en toma mo. Chiri. Ade be cha be sa ba biom. Ni ekura krata. Fe ya ma permit. Ya ma permit dinu ye bitu. Garam se wo. Hitman oba ko police station ko police bi e ma. Ube nwa na excavator be dwiri. Obo de no man kini nyina to agu. Eti sanne ma we nyina no. Me pese ni bi sa se aba ne pese obi fa ni brem ampumatuo enko gade na fu awaye. Na so bi de excavator e be si wo ba body to ku na to atena na. Ama se aba ne wo. Me na me ji ho am ntese o. Se aba itimi mu obi permit. Se kokutu obi asase. Ajapa aduane a wosu nyina tutugu. Ne kotugu. Obeka ka police ma ohene meboa na odi tumi ni sika owo agiri wa fudie ni nyina to agu na ono yire no ma na mu to Africa na na amaza mo sakodo ba efufuro bi na sa awoza so ko na so mo samba na wo yende sekana penifo hwan to yie ahuna na mo pa mo betu ama nipa hunu ni esenso wo ya Hitman akeka kera bio obo wo se eni ba be yo ho ekuo obo masase so e be ye to tenten yo mata obo betu ade ne ko ani pa kun na wie ya ba oni ba bia kokope sika o ba wie bio onu so ko nya ho peso Gideon mata mate amo obi aba fa ne kwa mate me sre Ghana panifo munya hu ya ye de ya trase bu akwenta ko yanim ya hunu wo de aka mfe ka grade wo yanim ubangu ni ebesi wo Ghana garam se fo ne omo enfase ubangu ni ebesi yo na enfa na wo kra se wo fudi woni da so ni nyina na mfia ba betie sin wa zi ni nyina de ko na wo da wo so nyefu ubanye na ntwi mate pasa se obe yes wa mama unanchi awie Gideon pharmacy I think that Gideon making a point your fancy we do a very final call and afi ya wrap up. Good morning. We patch your frost 30 seconds here uncle. FM mami physical so mami ntio quick one. It's my one say maybe na Ghana for Libya pa no crepa the man Libya ni say o kwa be dey o do tibetu na jena be e very down kwa e dai kwa de mu ntwiaka e dwena o be di ni kakaka what to me be break the go on mo what you do throughout of the asa na wala ba Ghana
na nua my wife ko market okwa ko didwa you see be the dash here but they defend us here first no say a man cotton board no mo twa dash so beto be no dia to so ye ton cause o to be no beto and that's 1.220 cedis the Ghana economy saying obo da do me kwaye awodo be pray ye da decoration ye da decoration Ghana and who man fa so mo my Ghana okwa broni kuma slow as etuku nipa no o ma ya de nyan so fa so the bull mine na koy obade dey adu e bit ma ya man no buy ni nyan e bu Ghana ye dey danta question and that ye dey question Ghana as me ye crack tomatoes nya do anya dey different other country and tell ye pay for mo ye sa agric minister what mo ye dey ama focus question agric mo question dey dey Ghana ye bre anu ye dey tomatoes me ko nya do timi nto koy go ye dey koy na ye dey anu si right but that's it. You ever phone in segment to them? You ever see somebody? Yeah, quick one. This year, baby, about there, boy, no. Yeah, Konya de Nasia, my and a tear for Nina, and Yamishra, said Debiada, or Mofa DLFM, or Mocasa for the Precope. I said a Macano. The best way, got a man penny, John Dramani Mahama. Adia, Ghana for the Tuaba, a yacom. Untieni, Messi Adia, or May the Tuaba, a yacom, which na komne ahwachire no ne fale by titiri pa e di nipa bidi die ne se Ghana cedi no ya me adom e kofom na Ghana ne nya aduane ni a sabi there is no sense I'm telling you first one ya ne so cedi ene dollar na se cedi nya ahoden na Ghana ne nya aduane ni a eso mfa so ne se mfa so bi ene so die besre no ommo ne ho moden fa nani ni kwadwumachi right sa nkokọ nketengete na no mo ka ho asem na ya de pa ne nyina ye kwadwuma ne bi ommo hya se yenye don't make your human in your corner. No educational system so mun sachire mu kakra. Professor man dawson. Ye may be no nko secure dwuma mu nko sua. Emfanya dwuma those days queer omo ko veterinary officers ne ya de agriculture extension. Ya hu so mfa so bia. I mean, mentiase. Na sa Greek ministry no ma ina penso ma nye hu omo so mfa so. Me asat na wode Ghana I mean Greek ministry ne de me hunu say one of the most useless institution o manyanya so mfa so da nsem hunu nko a yenya mo so mfa so bia ento manye hunu bibi ne hu say in fact ku adwuma Ghana ne hunu say yenya so mfa so ne yete hwesi ku a Ghana ne hu embre e wo me na okopa aduane ayeden edie yo kojo me da say his mama to ask we free baby a menu an shiraba this year and Greek ministry me ma call office pen obekọ no mo tete odom na egu table so omo relax e no dey sanity ye man peni bibi I think say or say I guess we NSS for no national service for no be mo ma military ye be sere no maybe mo farming sector no mo kodo no mo nnuane and also be boayen and it's very true and na GPRT form na NC form maybe ya omo increase law fare omo gi different fare and it's very bad it's very bad me ko kan akwaba ko ni me be fight meeting you know oje fair like what ya tum ye ntum ye what to fame and I oje fair foforo omo hwi ye be sere omo petrol ni atete so ye be sere omo Hitman me the man wesi but me da se pass won so what do one we see and I mean chia Abna Ruthie me nua ba to say and well thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. I said I can see and come on production team down. Zigibi, Kofi Taylor, or Pambo the 114. Out of a team Nina. From a Hitman, good morning and enjoy the rest of our programs.